Hughes, bas dda mewn i Morgan Owen, mewn brasgamu mewn i hanner Bae Colwyn o'r cae. Yn bwysau gan Edwards. O'i draed cyflym mewn wych. Cafana, nôl i Owen am ac mynd i hun. Sgwar i Brookwell. Brookwell ar ei droed chwith ar ergyd. A taro'r postyn. Iawn mewn i gefn yr oed. Symudiad da lawr y dde. Morgan Owen yn dangos i ddonia. Gyda 10 munud o'r gêm di chwarae. Mae'r tîm cartra di mynd ar y blaen. Cafana ar gig gornel. Noeth eto at y postyn pella. Ashton arbeniad. Mae'n dod oddi ar Christian Platt. Ac yn twyllo Andy Coughlin. Dim gobaith i'r golwr. Mae'r tîm cartra wedi dyblu mantais. 6 munud ar ôl mynd ar y blaen. Owen, ceisio mynd i Bae Edwards. Evans ar ei cymorth iddo, dyn ni'n ôl i Lee Thomas. Thomas ar groesio, fyny dda, at y postyn pella. A ma'n amdallar yn gig gornel. Platt oedd yno. Gronfor i ti drwy'r rwyd hun. A mae'r eil droi yno. Williams chwilio fynd yn uniongyrchol. Amser gan Steve Evans oedd y bas yn ei llac. Cafana, mae o drwad, mae drwy goesa Platt. Os y gyfle am y drydedd. O, mae di methu. Cyfle i roedd i Cafana. Fi gornel. I Llandudno, teg at y postyn agosam, cael ei ffenni allan. Mae'n o bell a Gareth Evans ar ergyd. Mae'n bell. O, ryw ddim llath ar 20. Angen y drydydd gol na. Bach, fwy cyffyrddus i'r tîm cartra. Brookwell, mlaen i Mark Williams. Nôl i Brookwell, os y gyfle am y drydydd ar draws y cwrt 6, mae'n dod. Ar y postyn, pella, oedd yr eilydd, Dean Seeger. A gyda llai na 10 munud o'r 90 yn weddill. Mae hwnna wedi sicrhau a selio'r triffwynt i'r tîm cartra. Llandudno tair. Bae Colwyn ddim. Basi mewn i Kirby. Kirby'n troi. Os a gol gysur i Bae Colwyn. Woods i Jones ar ei brest. Yn troi na. Yn cael ei facrys y gig o'r smotin. Na, goes. Yn gynnu modd hwnna. Yn bendant yn gig o'r smotin. Na, fydd ar dyfarwn Nick Pratt. Fantastic 3 points this evening, double over your neighbours, Colwyn Bay. Yeah, very pleasing. You know, fantastic crowd here as well. And we sort of knew going into the weekend, Juice, that we just need to do our very best to keep the pressure on Airbus. That was a complete performance by the lads, you know, even going into stoppage time. Still running hard, still wanting the ball back. You know, 3 goals, it could have been maybe a little bit more. But we made up with that, mate. And yeah, we'll go into the weekend level on points and see what they do tomorrow. It's a tough one to take. I think every single one of us has got to look at ourselves, and you know. But like I say, we've got a big game next week, so we dust ourselves down, we take it on the chin, and you know, we go again next week. Paid i gael fi rong ar bapur yma, gyda Bae Colwyn yn dîm da. Mae yna lot o dalent yn tîm nhw, ond na, mae'r hogiau'n rhaid uffernol o shift da mewn heddiw yma. Mi ddod yma a mi ddod o yma rili efo 3 gol i ddim, canlyniad gwych, mae'r hogiau wedi weithio'n galed iawn.